Yeah, more crowd by BM Badwam TV, Badwam Jumadino, so. Midin de fear among kwa tamaklone ya benada enti your faith homeopathic clinic for ewa ha ye no ba bedi enkomo ma ho fade yi se yo fa faseda ma joy trish oko ye ashalbucha obenya won na oko Instagram and social and so Facebook ni Instagram so on mo ma joy trish tade kama fe na eshemi Frederick Opticals. And so na shema ni sa no kama pa na Maureen so aye pitire no kama poni ne do bia se me manenka ho na me ne aye kese ti me da mo ase papa menua mema no so ajewo adwa doctor fo mienu e na wo mu free faith homeopathic clinic aba anopai ye no mba bedi enkomo penifo mo ache mo akwa abai yemia na bibia boko de yemia dum prophetess nso hode pa ejidi ye hu ma ho kan hu se fie so ye da bibia boko tie chia no na mini pa no pe boye mu chia wo that's right imse nyame adom ho ye eda se ene ye hwede papa menko Dr. Abuate ma me da se nyame nhyira ye chia ye tifo a ehwe Adom TV anopa yi ma me num se apomuden de ehu hia yi eno nti na faith homeopathic clinic dan de nyina ye gimre ebetena wa fidie so na ye kyerɛkyerɛ Ghana fo nia ye be ya ebeboa ma ya apomuden SCP esita na impo no se yare na ba na mompa ye betumi atu a ebeboa yen na yatumi enya ye mfa ahodie na anopai no mepese ye twen adwengina niema kakra bi a ekofa wo how de brain ya pimpi no ye mfa ya adwensi so na most of the chronic diseases ana nyarewa ye hu se aye krankro ewo ye nipadua no so nyina ma me obehwe no na obetrace no na ne fareba ni gina infections bi a nipa ni nya ya one treat ni ye ana one treat kura eno na ekofa saa ohaw no e de eba na nse ni ye hwe a bibi ti se gonorrhea infection aya ade a akosoro ewo ye OPD attendance no emu because most of times no nipa no beba no obe ye no obekwa koye test na o gonorrhea ana wanya bi pain no one treat ni ye eno nti anope ye pese ye twe ye nyina ya dwengina so se gonorrhea yare a ehu ye ema ni bebre wo a ene odida sebe mpaibobia ene ade a opa awo ni nyina no betrace ne fareba na ye gonorrhea bi ana infection bi a wonya ya one treat ni ye na akofa saade no aba emema ni bebre ne ye mema sem kofom ye no mu nura hodo pese ye pija ye mema mu ni ade but ubehwe mu no na infections ya ye ka ho asem eno ene ne fareba eno ntina faith ye ho no ye so ba ye hwe the root cause of the condition ye hwe yare ne fareba de esi dada no eno ne ye kohwe eno na ejina so ama de ne ekoso no esi na gonorrhea na eba wo so a ehu ye eye mo nketenkete ana edeba na sebe untumi hwe obi animu nka se asemasi wo gonorrhea ntime ne nkoda enya ade a ehwe wo nipa animu eye emo a wonfa wani hu aye frɛ no gonococcus gonorrhea sammoa no na ede eba na emo yi se ye betena onipadua animu a ye wo ba bia ye tai etena ye wo yetumi tena wanum yetumi tena wo minim ana se yetumi tena obema mo ye oba nso asebe wase even wo tokra yetumi tena ho depending on de oni bema na oba oni bema ehyiamu de ba bia mo ye obi tumi ne bema tumi hia sebe oye oral access office bema na mfa sebe ne ho anhye ne ho ntino ebia ontumi nya infection bia ebetumi atena mo an betumi atena mum oba bi wo ha sebe omo ye ana access eno nso ebetumi atena o to ho no mo na akoso problem bebre bema enya sa gonorrhea ya etumi mani nya painful urination bema bi wo ha sebe okojonso a obi atenenka ogina ho saa ochim na jonso ne mba because of this gonorrhea na abetena because ombetena wa they cause inflammation e wo urethra nim nti e ba sa abun se ojonso atwa no na e kamoa nti jonso ne ba uti pains pa entumi emma eye eno nche se obi a wonya painful urination bia e gonorrhea de ebe mo wahu se ye gonorrhea ne se obetu anamon na wakọ hospital na ya ye nhwehwemu ehu the type of infections and say the type of condition a this painful urination no etumi edeba afei obi wo ho a wonya discharges ebi wo ho abon se sebe nsu fitaa bi efiri ne bema nimu etumi edeba ana nsu ne bi wo kra yellowish obon se na eba obi wo ho nso a otumi enya your friend is saying
pains ewo ni waist no any ade sometimes obi wo okra na se one oba da oti pains ewo ne bema ni mo sometimes obi wo ema ne bema no shrinke obo se ema bema no ahode no ekofom ni nyina no eye symptoms agonorrhea no etumi deba na etna wo social complication is bi ni say etumi the infertility ba oye bema se be baby a o produce sperms no eye wo testicles no epididymis na produce sperms no etumi destroy no na ema sperms no entumi ema ti bema ni bebre eye infertile due to this gonorrhea infection oba nso saa unya discharges eye nsuo fita ana yellowish etumi ba se bi wa enka kora ewo mbebre obi wo nso a ojonso a onya painful urination na sebe na se ehhehye no na ino no complications ni se oso no utumi nya infertility because ebasa na baby a utukosua fa na eye fallopian tube no ema etumi eka tale ntubo nse kosua no entumi ento emma bema ehunsuo enkohia no obi wo kora utiri ye entale kora nsuo no betumi akwa akohia no all right but ubetumi anya ectopic because ebasa na kosua no entumi travel entumi embe implant ewo uterine walls ni ntubo nse na ede ectopic etumi ede brew we nyina no eye symptoms a gonorrhea etumi ede ebre yenipadua no na Faith Homeopathic Clinic esan se ye yenhwehwemu pa ewo yare mu na yehu yare efare bai no eno nti ne yese wo hwe yen anopa wunya saa symptoms ya ye kan bi ebia wunya painful urination sebe unsuo bi egu enye ni nyina na eye gonorrhea ye wo other infections and sexual transmitted infections eno so produce the same and similar symptoms na de ebema wo hu ni se obetu anamo no aba Faith Homeopathic Clinic na yatumi aye nhwehwemu na ye hu the type of infection a ede saa symptoms yi eba impempi no obi wa wotie radio commentary na TV commentary say wo Johnson na be mu hyehyew enso fru be ma ba aye gonorrhea nti ohun ya abonso ode ne trim na okọ drugstore bi pharmacy shop bi osemanya gonorrhea nti no mama me gonorrhea dro onum adro na pains ne ne ade ne be from but because you are treating wrong condition with wrong medication nti no ubon se ehwa na asan aba na afi ede wo halfofro ana ede bro yenko dog akye 3 minutes main phone number na tuja na number of Faith Homeopathic Clinic di ejuma no 0547 578494 0547 578494 and 0540 407109 0540 710940 and 0244 583859. Who say said the doctor kano ye hono ye nhwehwemu ansa na emodru ye se obeka wasem ne atemodru amon e na de ekum nipa kese wo Ghana ha ye se yetimu ade no modru ubo ho a wo hu se ne ba bie ne ya no no atodru no anom eno ya na ha ni pedua ne pi ubo ho hu se ne soti onhwe ne ntia ne soti no akoto mujadru bi na onom eno ne ya na ha epi obi hu se nani eye ne ya eprunsuo oposa ade ben na hu ne no akoto adru no odigu so onhwe ne ha no eno na ne yetu obi afo se ye bi Christmas nya hoden sonko fa kodi brunya ne bi ne nsia from ne nya hoden sonko ad besim ti ye free medical screening ye branches ahodo no nyina oba ye hwemu ni nyina ma okwa ye nyuska bia se hia sa obagye dru a na waje umpese obagye dru na be hu ya diwi na pese ukọ na wasen aba obetimi akwa asen aba ne omfidi a ye de massage oba physio ho amfidi ahodo pie ho ye won ye de check ni pedua no hu ya de no ye won ye de etruchi infection na ye won ye de twi efi ni pedua no mu nti ye mfidie no de edoso bia won ya eye ene eduro no so ebia wadu a etwa ye de mawa ya de no kwa emebim nti we so obi beba na stroke na no mansuo ni saachia otumu sa ni sadan se so twene na nase obeba na be kakra no no anka se tumi ye na ade obi ho beba no na infection se de na doctor ka no na afi obidi adanse ye ho no dia na ye ni gisam kese se dodo na abe ho no obi ho ba ode enipa foforo ba obi ho no okudi adanse no do obi aba obi ha ne de na neni wode china bre but ne nyame adom de na tie no asesa ama ne otumi hu ade mesre se oba o mensesen maya e so oba be ma wudwun so otumi sa wudwun so awchimbe wonasi peja obi na yare kakra bi a na nanima peja na ne nsa chia peja e no ba e be hwamon e na oba otumi sa mpa o menstruate a oti yaw e no so ba e be hwew ya di bia e hwe di ye bodin de ya mudi ye bre ni ntini antimi anka ya de ni nyina
oba ye behwe acidity bi ebeko ye di mfidie na ye adwuma fidie no kire yade no na fidie na kire dro enfamo e check body mass index na check mu ja me de number ne san to dwa bi baby a wo bia no de fa number no se akra ha na wo a da Santa Maria Buya Junction se wo kuma se ahema okobi no ase no wadaroma I do ujana next time me ba me hu se de me ye no enti Faith Homeopathic Clinic na wo te won mo nka no screen ya say numbers no ho frɛ wo mo ya we bia ombetie no wode hu dwuma de amaw me kai wo se kumpu Ghana cashback promo no so ya de a ekoso prime cashback season enti de wo to bia wo kumpu Ghana no hye no so say discount da so de maw Samsung LG TCL HP Nasco Dell Techno Infinix ene Itel ni nyina yatete so free sabre ya kwesi December ubowura kumpu Ghana one more a showroom bia na ne maboso nyina won wate so eno achi say laptops printers mobile phones desktops tablets television fridges home theaters air conditions and gas cookers ni nyina one more atete so e wo kumpu Ghana titumi kan ko to BCCA na wo mu na wo hwe ayi de wo pe wo mu no so nsemfo ba ko mienu bi na salesperson aba bebusa wotwa eno so achade bubuja na ode ekure ntitumika na fa ho hyemu sisi a one branches bia wo memu no ubowura kumpu Ghana yade se prime cashback season no so ekoso bibi kire wadwen woni makan ya chi afre 0302 752020 0302 752020 na wone womo eni enkommo mamemfa birthday celebrant so enfem happy birthday nko we belated Elder Francis Ayensu aka Deco 1111 or Message of Christ International Ministries dunkwa wono fe kadadwen last stop eho na owonti we abna na loved ones and one more wish Elder Francis Ayensu a belated happy birthday Eradin Shrow Eradin yo kese kosi se obeye kese pa and happy birthday biemu so enkoma Milbet Asantoa Osei Milbet Asantoa Osei Eradin Shrow Eradin yo kese kosi se obeye kese pa niyama taki so eye boss ba kwa wo multimedia ha ne ba Samantha Taki ene wonya 18 years enti Samantha Taki happy birthday enkoma wo papa Loveless Taki awo multimedia no ma me anti adwoa ene wunu amu nyina we show happy 18th birthday erade nkoso anhiraw erade nyo kese o ma sunfra adumu enko adumu ene nenso camera technician ye ne ye adwuma e multimedia ha ye kese ene kese birthday inti happy birthday enko Emma Isaac Kwabna kese ye camera technician wonkwaso erade nhira wonyo kese kuzi so be kese pa mi kwai de mambo atman so aye crado wo cafe banwa eho ne no ne guests na di enkomoni afide ne free ne tie enkomo e koso wie pa o manhene Kwabna santen so ebeto aso yedase